Tak ada rasa seneng sebisa puntel dalam hati. Bila peningale anak aneng seneng mari alake. Arasa roh malah depote. Tak andi doa boleh kecoba rasa sebunga sakale. Selain ngepekte mantep ate. Tak ada arban sebisa sangko lagi. Kecoba oleh cudu beris sampai apental pate. Semoga teres nampian tetia sakalian sobung coma kaula oreng sedetip pelian karena terkadang mengkik nyaran sobung setak lebura maske bau belo tak bau malolo tak akadi gugur boko. Iya lek tak ada pilihan cuma buat nasi tong dalam mate. Mun pula nak buat tak tahu ke masalah judul baste. Keng cuma tiga lek semelak ben etangale sampai takiba kadalem mempe. Tak ada selain boleh lek. Sia, cok kose asa kak kaula tak butuh ojak sekun manis. Tapi bukti senyata dari ojak sekenis. Napa boleh pas makili aing mata sebisa dadi tangis. Iya lek dan jalanan mayu. Sompak gua di rumah malolo. Kita ore kak. Mak, sebelah jalan anak. Iya, mas tete. Udah sampai yuk. Udah sampai lek. Ya. Pak. Iya. Sampean ningki putrana Tiosna. Kan kura kan pon panik kabin. Iya. Musemis rause atau ngerontong. Kok terus bulan madu lek. Napa kak? Bulan amat tuh kak. Manis kan ika berarti. Buah di saung gua nalek. Pikiran na maksud bene kun jalan biasa ke tempat romantis lek. Pada naik Jakarta, bude taman Menteng, Kota Tua, Batavia, minimal kota kali anget lek. Mak pos kun kali anget. Kau di bene kali anget lekak lek. Pon oring tisa nika pokok pon tak marengsa kareng tua. Kenika pon sampurna kak.
leso bila lah tak pate nyambung kepikiran. Marah mulia bay. Sore kak, lelere, sepenting selamat. Yo biasa, ciknya mana? Tanahnya ro na. Mas kayak kentok na yun kun nangka ki tanahnya. Coba Kiwong ko. Bah maksudnya ada kieu bekal, Pak. Jadi nah, mas kayak kok tang buduk ki tak baju tak kose. Mu jeng kok. Tidak mau nyari ilmu dulu. Pikiran mulai tak mungsar. Ben mau oleh tak salah kaprah apa boleh kaprah salah. Jadi saya tak nyaman. Bek na kun tukang las banas Iki jira pada naman aja ke macan saya tedung. Bombean bu macan nih, Pak. Bede ki macan. Iya, beri pas gue macan dong. Maksudnya, bek na cek di mana sih orang. Orang saya biasa salah tak bekel, hati na jelap, inas panas sih bek. Ambu iko pagi di mana? Sapura lawan dulu, Pak. Lawan. Da anak kanak si kedua Roma tak datang sila malam. Tak tahu apa sangaring tua aja kan. Ayo, betul deh. Dah masuk korol. Saya gila saya dina. Malah tak ada. Pada jinna mula guna dina. Lek. Ongkok ngodom mah. Malah tak ada. Saya gila saya dina. Tahu apa beri kak? Marumuran kan kok. Bentar dong apa ya tadi kelak. Mak bisa hilang. Benar kan tadi kelak tak polong benengkok. Tahu dah lek. Pokoknya songkok je lah si bodoh. Muntah itu mau kok minta ganti buat nakun. Palang buat naga, melang TV pas minta kontak ke orang lain. Langko, ojak naring tua kona, tak ngakan nangkana pas milu ke tanah. Ya cek yong kulek. Muntah lah kerbu dia sangat aja ke abak. Tak kira hilang songkok juri ya. Saya agak sosok bener jin buat naga. Ini merok torok buat naga. Sela songkok hilang tak nurung nyari boleh kak. Setal kaya. Iya ti namun kun songkok. Mare kendana pokok buat na cek ngosok. Pacuning kelu pikiran na. Mon pakun tak kira mare jeda. Mongsar. Pikiran na nyasar. Tak temu koncok fungkel lah. Tak rokaruan. Pokoknya mun tak ganti songkok je dah. Songkok mulia ke temor. Udah apalah. Kan iya apa cek lagu kerja. Udah jauh-jauh naring kona. Orang kerja ria. Kempeng atokar.